Kaza neza muri studio za Minembwe Capital News. Uyu munsi wa none tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 dufite umushitsi uri mu barokotse ibitero. Turakwakiriye umushitsi wacu, uhaye ikaze hano kandi tugusaba kugira ngo wibwire abagukurikiye bose, ngira ubabwira amazina yawe naho waturutse mu bibogobogo. Inyuma yaho ze kutubwira mpuru ya ruhande rwo mu Magunga. Iyo naturutse mu Magunga niyo twabaga. Amazina yanje yitwa Nkobwa Nyamajana, niyo mazina yanje. Uvuze ko waturutse mu Magunga, hano muri iki kiganiro cya none uraza kutubwira mpuru yaha. Mbese uratubwira uko mwarokotse ibitero byabagabweho mu myaka mike yishize, icyanatumye muhunga mujya mu bihugu by'amahanga. Ibitero twabigabweho nabo twari duturanye. Ubwo abo mwari muturanye ni bande? Twari tubanye n'abafurero, nibo twari tubanye, nibo twari duturanye. Baza kubagabaho ibitero bivuye kuki? Izo ngizo batugazeho ibitero turikanga, kandi barabaturanyi beza, ariko nanone baza kutugabaho ibitero. Twabayeho wari umwaka w'2021, wari umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri niwo munsi turikanga, baravuga ngo inka ziranyazwe ahantu hitwa kuri Karinga. Baravuga ngo inka ziranyazwe, abantu bariruka baragenda, bagerayo basanga nta nka zanyazwe, baragaruka. Ubwo wari umunsi wa kabiri. Ngaho umunsi wa gatatu, ijoro rya gatatu buca ijoro rya kabiri buca ari gatatu, bwagiye guca mayimayi ziturimo. Waruvuze ko ari mu mwaka wa 2021 nibwo mwagabweho ibitero. Ushobora kwibuka ukwezi uko ariko? Ukwezi hari mu kwezi kw'icumi. Nuko hari mu kwezi kw'icumi. Mwumva ko bajyanze inka ku musozi witwa uwa Karinga, niko waruvuze? Umusozi wa Karinga niho bahamagaye ngo inka ziranyazwe, ariko abantu bagenda bagerayo, bamare kugerayo basanga nta nka zanyazwe. Hagenda abagabo cyangwa hagenda twirwaneho, ngira ngo bibogobogo inagenzurwa n'abasirikare ba leta? Uwo munsi ntabwo hari abasirikare, urumva n'abagabo bagiye. N'abagabo bagiye gusa, nta basirikare twari dufite. Abasirikare twari dufite bari baraye bamanutse, bari za Kabembwe, baramanuka bagiye fo, abandi bagiye Baraka, bamanutse bose nta basirikare dufite. Nico gihe batugazeho ibitero. Nuko babagabaho ibitero, babasanga mu mazu. Ariko mbere warabanje kuvuga ko mwari muturanye nabo bapfurero babagabaho ibitero. Ese kugira ngo babagabaho ibitero mwari mugituranye cyangwa bari barabanje guhunga bava mu mihana yanyu? Twari duturanye. N'umunsi batugabyeho ibitero, urumva bahunze nijoro, ibitero bitugabwaho mu rukerera buhaye guca. Twagiye gukingura dusanga mayimayi ziturimo, twatewe, abenshi bararaswa ndetse n'abandi barapfa. Ubwo babagabaho ibitero mu muhana wanyu wa Magunga. Ese n'umuhana wa Magunga wonyine bagabyemo ibitero muri ico gihe? Muri ico gihe bagavye umuhana wa Magunga, barawutwika, barazamuka batwika Magunga ya ruguru, batwika Magunga y'epfo, barazamuka batwika Kavumu. Natwe twihindiye uruhande rwo mu Rurimba, bahaye batwika iyo mihana, turamanuka duhagararira muri Rwingi. Niho twahagarariye, niho twari twicaye mu bihuru. Ubwo batugabyeho ibitero, bamwe bamaze gupfa muri twe, abandi nanone bagihaye baraswa, duhaye duhunga, bahaye baraswa
cyane habaye urugamba rukomeye cyane uwo munsi ruteye ubwoba kandi ruteye agahinda. Abantu barapfuye kandi batwika amazu menshi, amazu arasha. Turaza turara ahantu ku Kabingo, abariho turara. Tuharaye bukeye mu gitondo abantu bahaye bavuga ngo reka bagaburira abana, abari bafite utwo kurya. Ufite utwo kurya agaheza uwabo, utadufite agasaba undi. Bahaye batekereza ngo reka dutekere abana. Turasura tubona bya bitero kandi bazutse bahaye barasa mu muhana wo ku Kabara. Ubwo ni umunsi wa kabiri, ni ibitero by'umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri, umunsi wa kane. Nuko ni umunsi wa kane. Umunsi twatewe wa mbere ni umunsi wa gatatu. Ibitero birakomeza bigeza na kane, baradutera baraturasa. Turahunga turarenguka mu ahantu bita ngo ni mu bivumu. Twirirwa mu tubande, baraza bararasa, batangira gutwika ahantu hitwa ngo ni mu Magaja. Barahatwika harasha, hahiye turi mu mibande. Duhaye tuhabona ko hahaye hashano n'ahantu hitwa ngo ni mu Bagwera. Harasha hahiye, duhaye tuhabona turi munsi yaho twihishe mu mibande ariho turi. Ubwo umwihishaga ni ukuvuga ngo mwari abagore n'abana gusa, abagabo bo barimo barwana? Abagabo ubwo bari basa n'abamaze kunanirwa nabo, nta migwano yari ihari. Urumva bari basa n'abihishe nabo, bari ko baza bakaza bagenda batwika imihana gusa bashorera n'inka. Mayima igenda yitwika imihana yose y'Abibogobogo? Bagenda batwika imihana bashorera inka. Nuko ni nako bica n'abantu cyane, bagenda bica n'abantu. Uwo munsi habaye intambara ikomeye cyane, banyaga ibintu, amatungo barayamara barayajana. Turahirwa uwo munsi wa kane, twiriweho mu bihuru bahaye barasa. Mu bihuru waruvuze ko mwari mwahungiye mu bice bya Kabara? Bavuye ku Kabara, intambara yatangiriye ku Kabara. Uwo munsi wa kane bararasa, baratambuka no mu Rurimba, duhungira mu bivumu. Ngo tuhagere, tukihageza amaguru gutya bari inyuma yacu. Duhungira mu mibande, twiriwe mu mibande uwo munsi. Twiriwe mu mibande, ibo baraza bashorera inka barazijana. Urumva nta ntambara yari hari, nta bari ko babagwanya. Ubwo mwari mwihishe mu mibande, nta mbunda barasaga ngo barase mu bice muherereyemo? Bari ko barasa gusa amasasu gusa, nta ubasubiza bakarasa, kuko bari ko barasa bakigonoswa, nta muntu wabasubizaga, nta twirwaneho yari hari. Bari ko barasa uko bashaka bonyine, uko bari ko barasa. Nuko turagenda twirirwaho mu bihuru. Ngo igihe turi mu bihuru mu mugoroba baratubwira ngo nitwinuke turare mu Bibogobogo. Turagenda turara mu Bibogobogo kugira ngo bababwire ngo muve mu gihuru iyo mwahungiye. Mwabibwiwe n'abandi? Twahamagawe n'abagabo nyine, abagabo bene abanyine b'imitima, b'ibihara nyine, b'imitima, bafite imitima ikomeye. Bava mu bihuru bagenda bashaka abantu iyo baroye, barababwira ngo nimuve mu bihuru, ngo muze tuje mu Bibogobogo. Ariho twese duteranira mu Bibogobogo, ariho twicara. Tucicaye aho mu Bibogobogo, nanone bagumye kutugabaho ibitero. Turamanuka turagenda Ibaraka, ngo dushike Ibaraka turaharara. Abantu ubwo nibwo benshi bagumye guhunga baja muri ibi bihugu nyine, duhunga tugenda mu bihugu. Abamwe bagiye Burundi, abandi bagiye mu Bugande, abandi bagiye za Kenya. Mwebwe muhungira hehe? Twebwe twahungiye mu Bugande, niyo twahungiye. Ni ukuvuga ngo umunsi ibitero by'umunsi wa kabiri nibyo byabahesheje kumanuka mwika Ibaraka. Mugeze Baraka, bamwe berekera i Burundi, abandi berekera mu Rwanda, abandi berekera mu Bugande. Ivyo bitero nivyo byatumye abantu imitima ikuka. Tubona ko twakurikiranwe kandi tudafite abaturwanirira. Turahunga. Urumva mu Bibogobogo gwigwaneho yari hari, twigwaneho ntawe yari hari. Turavuga ngo dufata umwanzuro wo kuvuga ngo duhunge. Nanone Imana iraturinda, turahunga tugenda dushika mu bihugu nyine bitandukanye. Ariko se ubwo mwaterwaga biriya bice by'iwanyu nta basirikare ba leta bari bahari?
uwo munsi niko nakubwiye ngo bari bamanutse, bari bagize icyumweru bamanutse, babahamagaye ngo bamanuke. Bamwe bamanutse Baraka, abandi bamanutse iriya nzira yo mu Rusenda. Ubwo twagabweho ibitero, nta basirikare twari kumwe. Bamaze kumenya ko abaturage batewe, abasirikare ntibasuye ngo bazamuke bajye gutabara abaturage. Abasirikare hazamutse abasirikare bakeya, nanone abantu bakomeza kugira impungenge kuko nanone mayimayi zije kuzorasa abantu bagashira, kuko abasirikare bari bake cyane, n'abasirikare batageraga na 50, bari abasirikare bakeya. Hanyuma wavuze ko mayimayi y'abapfurero ariyo yabagabyeho ibitero. Ese ni mayimayi yonyine y'abapfurero cyangwa bari bafatikanije na FDLR na ari za mayimayi? Ariko twari ko tukarangiza bamwe bambaye amahuzu y'igisirikare. Ubwo titwamenye abari bo, kuko uhaye ihunga ntazamenya uhaye umurasa, kandi twari dufite impungenge nyinshi. Abantu bari bahetse abana, byari bimeze nabi cyane, si ibintu byo kuvuga, biteye agahinda kenshi. Hanyuma inka zanyazwe icyo gihe, woba uzi nk'umubare wa n'inka nyinshi, hanyazwe inka nyinshi cyane, umubare wazo sinawufashe singuza, ariko hagiye inka nyinshi cyane, nyinshi mu buryo uwo munsi nibwo bajanye inka za Bibogobogo zose, n'ihene n'intama barashoreye barajana zose, ndetse n'abari batunze ihene bari ko bazisanga bazishoreye bazihunganye bakazibaka bakazijana. Urumva byari bikomeye, ntabwo byari byo. Ubundi kugira ngo babagabeho ibyo bitero babiterwa n'iki? Tubizi twari duturanye neza, ariko nanone twagiye tubona nyine imitima irahinduka, baguma kudutera batugabaho ibitero. Hari nubwo bagumaga kutugabaho ibitero, bakaza bagashorera inka bakazijana bakadusiga, tukagira ngo nuko bararise, ariko nanone bagiye bagenda basubira bagaruka kugeza umunsi badutera nyine bakibomora igihugu cyose, batujana amatungo yo. Ko batera imihana y'abanyamurenge gusa ntibatere iy'ubundi bwoko, mubona ari kibabaziza? Ni akarengane. Babaziza ubwoko bwanyu? N'ubwoko bwacu gusa nyine bashaka kugira ngo burengane, ariko nta kindi kintu tubona batuziza. Ni akarengane nyine tuza turengana ubwoko bwacu. Ariko se wowe ubona mutari abakongomani kimwe n'abandi bakongomani? Turi abakongomani buzuye. Niki wobwira leta y'Kinshasa kugira ngo ifate abanyamurenge kimwe n'abandi banyekongo? Turabasaba ngo bafate abanyamurenge kimwe n'abandi bakongomani, kandi batwiteho, batugirire neza nk'ingene bagirira abandi bakongomani neza. Nico twobasaba ka leta nk'umuvyeyi, kugira ngo itugirire neza, natwe tugira amahoro nk'ayandi moko. Kugeza ubu nubwo mwahunze muva mu Bibogobogo, ibitero biracyakomeje ku banyamurenge, aho ni mu bice bya Minembwe n'Indondo. Nejo hashize ari drone zateye ibisasu zica abasivile barimo n'abasaza bafite imyaka iri hejuru ya 90. Ibyo urabivuga hiki? Ibyo bintu biteye agahinda kenshi, turi mu kuzumva tukumva turababaye cyane. Icyo twobivugaho ni ubusabe, ntabwo duhaye dutegeka. Turasaba ngo badukure muri aka karengane duhaye turengana, twicwa buri munsi, kandi twicwa tuzira uko dusa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi turabasabye ngo batugirire neza, natwe badukorere nk'ibyo bakorera abandi, kandi badufate nk'abana bo mu gihugu. Mwarahunze muhungira mu Bugande, mumaze kugera mu gihugu cya Uganda, mwakiriwe gute? Twageze mu Bugande baratwakiriye, n'ubu turaho mu Bugande niho dutuye, baratwakiriye, n'ubu niho dutuye, niho tubarizwa, n'ubu turi mu Bugande. Hanyuma abagande babakiriye nk'impunzi, bo ntaco babasaba kugira ngo bagire ico baterera kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro? Abagande nabo baratwakiriye kandi batugirira neza, twarishimye cyane, kuko n'ubu niho turi, niho tubarizwa. Baratwakiriye batugiriye neza, ariko turabasaba
nabo ngo batugirire neza kugira ngo natwe igihugu cyacu kibone amahoro, tuzotahe natwe tuje mu gihugu cyacu, tuje kurerera y'abana bacu, natwe babone igihugu cy'amavukiro. Ese igihugu cyanyu kigize amahoro kikabona umutekano kandi turagikeneye, twifuza gusubira nk'abari mu makambi muri Kenya, mu Uganda, mu Rwanda no mu Burundi, wababwira iki? Nobakangurira kugira umutima ukuvuga kandi ngo tuza twibuka igihugu, tukaza twibagirwa igihugu cyacu, tugikunde nubwo kimeze kuriya. Imana yo mu ijuru nitugirira neza kigakira tuzagitahe. Turagushimiye umutumirwa wacu kuri iki kiganiro uduhaye. Iyi ni inkunga ikomeye kuko ugitegera wese kiragira icyo kimufasha, cyangwa se utatekerezaga aratekereza. No kubashimira abazatwumva bose, bazagira icyo badufasha kandi bazadutera inkunga, bazatugirire neza. Turabashimiye. Urakoze cyane, ariko nitwongera kukwifuza. Murakoze cyane. Icyo cyari ikiganiro cyerekeye intambara zagiye ziba mu Bibogobogo. Uyu ni umwe mu barokotse ibyo bitero, kuri ubu akaba yarahungiye mu gihugu cya Uganda. Murakoze.